I dobar dan narode, i danas nastavljamo sa smiješno čudnim aplikacijama. Mislim da je ovo četvrti već klip. Neće biti još mnogo, još jedno 3-4 klipa možda i to je to, završavamo. Prva aplikacija jeste koliko ste teški. Ovo je prank, da vidimo da li je tačno, ja znam koliko sam težak. Ajde sad tamo negdje oko 40-41. 42. Evo muška. Ovo je ovo što možete da birate, muško, žensko. I mi sad imamo pres ovdje. Pa mogu da kažem da jesu upravo 40 kg i imam. Manje i više, ajde opet ćemo. Prvi put se pogodili, drugi ne. Znači ovo je prank, znači dobro je osmišljeno. Svaka čast onome koji je ovo uradio. Sljedeća aplikacija jeste Voice Lock Screen Now, to znači da otključate telefon sa vašim glasom, na primjer. Sad ćemo samo se učita. Evo start. Ajde ovdje. Samo moram da uključim internet, sad ne može bez interneta. Ne vidim da li mogu. Otključaj se. Otključaj se. Okej. Otključaj se. Ovo je dobro. Ovo 1, 2, 3, 4. Next. 4 slučaje. Ovo. Enable. Okej, ja ću sada da what the fuck, nije mi sad zaključio telefon. Ne znam zašto ne radi, čekajte samo. Trebalo bi da radi. Ovo je malo... Evo ga. Otključaj se. Otključaj se. Otključaj se. Otključaj se. What? Otključaj se. Evo ga. Ljudi, znači, vidjeli ste sami, vidite što je malo trajalo dok sam ga namestio. I sljedeće isto, ali ovaj put idemo od one šare da vidimo. Vidimo kako to izgleda, možda je lepše. Možemo neki sve da zaštitimo, ide na primjer. Aha. Ajde samo Facebook ću da zaštitim. I na primjer, ajde stavit ću ovo.
Zašto piti baš kad mi je rođendan? I sad će da uđemo na Facebook. Da. Sad ću izaći, što nema potrebe. I nadam se svidao klip, ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se naravno vidimo od narednih klipova. I možete u komentaru da napišete šta biste dalje želeli da snimam, da li biste htjeli da počne da snimam Clash Royale i tako nešto slično. I to je to. Pozdrav!